gong buang nih. Yen sing tuten mah. Wah. Ayo. Raga di bawah perintah. Mekenyam jam mekenyam. Bini boliang bayune yen banyak kumpul jam makejang makedekan meico-icoyan bini saru biar kedek muka langkel sing ada nguruang yen jumah di suang-suang buri kedek budoh orang jatene makejang budoh iraga budoh nih bale budoh sekan gong budoh dah ya sing budoh ngudiang pedang-pedang makedekan yang ketekang dari jelema paling jelek. Sing ada jelekan kan dari jelema serba salah. Liung lah, bleh. Sing lah bleh. Liung lah panak ngasih bleh, sing lah panak bleh. Sing makejang bleh. Liung lah pun enang bleh, pulas-pulas sing tadi. Berpikir bembidani rampoknya kertekel. Aneh sing lah apa dija pulas biar lilek lipi. Lilek bawa wakil sing lampugan ini. Iraga berpikir harus iraga panglapana pangado manipuan nyemak ngai panak nenam lione. Bos setelah gede-gede kewah ngatur anaknya punya makejang. Ajak ngomong kangen kau saudino. Berpikir banding lengan-lengoan nyanan kena gemelan ngawak-ngawak nasnya gitu kan Kisidang ajang Sumatera ajang dah dua. Harus siraga tua harus otak jalan. Yang Jumat kumpulang lengah rebut panah. Selawesi yang nadu. Badung yang besik. Raga saya maturan nunasice ring itu betara. Suwece landas widine mulai makejang. Abepe sakambel-kambel. Nah. Bisa kene abepe sesne tanang ne. Iya tata duduk mulai gigi kan abor. Keken ya ada mulai di Sumatera, Jakarta usah pak. Nah, empang selamat mulai bawa kayak itu. Pasang begini kita pasang. Bejohang aja mulai. Mulai Sulawesi ke bos nunggu ini. Ane paling cindika ngomong bapak yang mulai coba barangnya bapak. Bapak botuo kene nyenan sing ngandonya ngurungwang bapak. Nah, kaget wah. Ini otaknya jadi adokan. Kisi-kisi yo. Menengken ya ane. Bapak, adab ya abdi ngebina tugal. Ada. Aduh, itu kita bahasanya ya. Wayan lekan bekal abeng ya. Apa yang setiang saya membekal abeng dibanding jang di abengnya anyut lantas. Bisa rotan. Lu ngan adab di kantong aja pak. Sangkala jadi sing ramang makan dongkang. Nak ke bangke, nak ke hidupan, nak ke itu. Yang penting iraga segar. Mati rago ngebin. Sing kuangan celebongkak. Asal tebal kantongnya nerok ke celebongkak. Ngajanang nerong bisa bangke tetal celebongkak lah sini. Wih. Uyut di bantingan. Wih, nih. Lihat kini dolar polon cia. Wih. Lar. Wuh. Ngawak kaku. Nyena jadi betul. Mencinya jangan betul. Cai dolar. Cai Yudano. Sakit narci. Yudana Glagustin cini dogong gede lah. Ada dogong gede kasar kita raos nih. Zaman jani, zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros. Kengken Raja wawawewe, rakyat wawawewe. Kengken menencang kenci. Yen sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang. Wayan pasak. Kenjir cini. Wayan pasak dolar. Di tiang ratu. Wayan. Tiang. Gelak kemendang. Wih. Nabda apa moja? Tapi. Lelontek umbul-umbul pajang ngerobro peyang bakut. Sami pajang pasang pangdagal kejang. Wih. Serik kelilu mani coba jang. Mana melingge samnya? Benar. Ane beleng-beleng. Dia beleng-beleng di Arab jang. Saya nggak di jang di tengah. Jepit ke belengan lagi. Yes aja. Nyanan jepitel belengannya semi lekar nyanan bisa kene. Ar. Ya. Gelak kemendang. Tapi lu sedangkil. Nih. Mame Danugra di tiang barakan pengocokan ewo.
Ani ci ngomong kencang, lah ci jangkel nyen. Nyen gitu. Ci, Cang matakon kencai. Neci jelema apa buan cia. cang lemo. Yang jelema cai ngelah pepinah, ngelah pengerasa, ngelah madon kena. Aku cang iwasin, Ngelah bungut. aku ngomong. Sekonden anak ngomong berpikir terlebih dahulu. Asumsi di otak. Selesai asumsi bungut ceplas-ceplos doang. Une cang boleh. Lu aku akan modal ci jangkel cang di buria. Dom gak ini? Ngawak-ngawak, tangkel nguntul. Dari zaman jani raga sebagai manusia, tingkatkan kewaspadaan, mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan, kalau tidak cocok kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita keto anu ditoan. Wah gen, kebebasan kita laksanakan. Ruk. Nenek gelah ke medal nih. Aduh, sakit gede dolar ya boy. Melang pasang bekerja. Inge, Gedung pagut. inge, Lodek. hah? Pasang bekerja. Tedung pagut mimo lodek. Banyak-banyaknya atur. Inge sapu napi. Ani nyongkok-nyongkok. Inge, Arus metlano. ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Nggak ke medal ini. Nisut kedek nyemut cilekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lu gere. Mami tang lu gere banyak bak oleh batan setenus. Kena bunga dolar. Mami tang lu gere di tiang. Sakit gede cai. Di tiang sampun suwe. Nantosang cai. Di sampune cai modal. Meja dia muah. Ada dolar. Kalau untulang mesti sakit gede. Orang bisa belajar mesilat mekejang ya yang kemarin di balik. Kena juga kan? Beriri. Yang beriri cang kepone. Sekarang. Dan ini nih di desa anak ini. Dong menengah jelas di desa Pegambangan. Ulen ada ngenon. Dijadang mani, dijadang mani. Sabak nes nih ya. Lautang. Jangan ngangge. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain bang. Aduh silat bisa ngelayak padahal. Atau biasa kan? Barak ibu. Jangan lihat barak putih. Ngawang-ngawang mau pedang. Tadi kena medal tuh ngingin jet kena cikin. Selung yang ngejat cai. Dia nungguin dolar. Mereka atuh besuh. Pertawang jet timpal nunggang masih bobor. Gengken mengancang. Senawang peraturan. Ada kan di nunggang belok kiri jalan terus.
Wah kan, kejangnya ajang. Kayaknya kagak sajang di sore kasabak ndas. Hei. Hei. Orang nengil terus hei. Terus mulak kedes seperti. Kena cikeng-keng. Kena cikeng-keng. Kene na. Bang Daulian cai hilang lu bang lah. Magedi janji. Suat jadi cai pecat lah. Suat cina ke dini. Suat jani suat dokas. Jangseng pramasuka kan cai. Magedi ci. PHK ci. Magedi. Jangseng perlu kan cai. Ngomong ya. Pada nungguin jen PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula doago ngulet tanah. Pada katokan mungkin sing keberatan. Paling kene subado pican widi sebuah jangkap di ukodane. Puntang pantegang nyemagae. Kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jalan. Paling kene aku dewek Truno. Kebebasan masih berdua. Lalasan je. Magedi. Jangseng pramasuka san kendi. Jangseng perlu kan cai. Magedi ci. Cai man ngale gae, jang man ngale parakan. Aduh. Buat awang di ngoyong dini masih pesu ben. Salin nase ya. Nya nyampe tang menuju ke dok mesti mukaluk-kaluk kan. Rago dan parakan kene. Memang rago dasar dari rakyat. Gampang diatur. Diperbudak. Mulai, oke mulai. Kesempatan. Bulan kerjakan. Macam-macam. Apa orang ki simpatan? Woi! Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basange. Jangan benar-benar nah sange kablok kenci. Jangan saja gedak benulan ngamat tabio ini ya. Man, Ulian munyin sini. Oi, truk. Melang. Dadabang, gelakar modal. Tetung pagut. Lodek. Simu lodek. Bodoh kayak gini. Woi, pasti ini dolar. Lekar balas dendam ke etek kan. Tanya dong. Dari nyakok boleh beten sedot lopot ya. Waduh, mami tang lu geus. Sakit gede cai. Bodoh kayak gini. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cajak langsung aja. Gua gong ngejijet. Oh, Sing iwa senci. baik. Ngelamate agon gino. Aku dulu. Nole. Ngelabungut agon gino. Ngomong-ngomong. Hah, sekonen ngomong, sekonen nole. Konsumsi malu. Udah kisah kudiang-kudiang. Apa sing kudang-kudang? Man, Jangan tunduk macam PHK cang. Oh pudak-pudak hubungan kerja. Mengedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gae. Gelam mangale parakan datang. woi. Jangan mulai. Kesempatan cang. Uli pidan cang nak sing iceno. Sing iceno. Jani atau kalah mulai cang. Hmm. Boleh cang mulai cang senyap tinggal diam. Man ngeken maksudnya. Bunuang cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Woi. Puri bakar, Raja turun. raja turun. Benar. Ane menengen. Cang. Ah. Yen cang len bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan wagong lar mekati. Cak sing ngomong apa? Nengil cak. Hang bedikan urusannya dia makan. Lu yen cang Polosan mana? polos. Keadaan terjani yang kewa hale gaye yo. Man maksud cing kan. Kini nak kelar. Dok itu aja carane. Berarti cijak ngusir cang uli silep cido. Ci mengkenken cang. Nyamo. Menyamo. Yang bawa menyamo dok itu nak carane. Man engken maksud cing engken. Cang ide bantuan. Kenken jalan keluarnya lah gitu.
Cing ada jalan keluar kan, Cang? Bener. Nah. Tahu menyamang ada Cang. Cang emang jalan keluar. Nah. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat baju mah. Do jalan keluar. Oh, padahal Cang ngusir nih. Mesti ada jalan keluar. Jalan keluar banyak Cang nu demen ada jadi dimarakan. Pasal Cang tunda mah. Oh, maksudnya cipang nu memarakan. Jalan keluar mulai. Ada cakar mulai. Begitu nak carane. Yen gitu gampang, Bro. Nah. Cang matur ke Wagung. Cang demen lah nyamak ini. Kalau kene yen Cang matur ke Wagung, Cang sing nyak mutalang. Kena sini? Arus lagu mababan. Mangado aturang keburi. Apa? Gula nang 10 kilo. Kopi nang 10 kilo. Gula? 10 kilo. Gula dah sekilo, kilo juga dah. Nah normalnya 4.000 lah. Aji 4.000. Cang sama kopi sing mau gula lah. Karena ngale gae ci nomblokan di gula dah 1 kilo sing nyak. Lu mau pahit makilet cine. Lu Ini kene nak itu gitu carane. Pangringan diwangkan lah. Oh, diwangkan. Bujang ringan ngabot gitu. Jadi gini Cang ide bes gini 100 duang dase. 100 tali nang 200 tali. 120. Itu nak mau maksud itu coba ulah-ulang lah itu nak. 100 pokoknya mau tanggung 20 gitu. Jadi kene nak dong maksud saja. Aku udah jado muntun nak orang. Nih. Seratus nih, tuh ben 20. Be, ini aturan sing ada amah Cang. Wah. Jejak sih sing aman. Man. Anak kandung untung nih sing aman, Bro. Apa untung nih sing amah? WC sing. Doa sing amah apa kok mau sing. Lencang sing amah, sing WC. Mesti cek entut do kena mah kalukan. Nah. Demi anu nah aman bekerja. Bantu bro. Pokoknya tuh panggilan. Bantu nah. Nah, beres. Makasih sebenarnya. Aku nyuman buang asuh. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing ama mpugas. Si benawa. Kon Nyaman ci pecat lah. Ya sebuah pihak kamu gede ya. nyaman dijangan pecah nah. Beli napi. Gelah dong ingin jet. Harus pecah. Pak sing kadang biasa. Yen kanti teno pecat nendra wibawa belum ngocok dewa. Gitu bekena gelah. Ajong belum ngocok dumun. Sing ada istilah pecat. Engke. Mati. Dia nungguin jet. Ngentut dan mati. Kengken mutiang ngentut. Banyak kedon. Ajong belum ngocok kedon. Wentan ngentut. Cenek ben. Bapak baru irong ajong belum ngocok dewa. Ngeros. Ngin banyak ngentut. Zaman malu sing ada orang sing gitu. Titiang tuh gitu. Kalau nak beragu. Aman, mak matiang. Malu. Gelas sing matiang, yen gelah matiang banyak nyeng ngagung gelah. Nah, itu patut. Titiang makin matur yang belum ngocok dewa. Titiang menyamuk sareng Petruk. Tawan. Rumah satang megete haemer. Ada. Gede abung-bung gede nake. Bone lengah nih. Yen wadah bumbung wadah emer. Sapun api antuk. Mangno kanton ada di dia makaryo driki sarang pangno memanjat ingin iki wonten katur ramatro tuh. Hangyang. Hei. Anu dua ngasuh dah. Halo. Lar, Ya, pes apa nih? wis kertas. Bertawang kan nih pes kertas wih gunang, pes apa? Mangno kanton ada di dia Oh, tomokan nih. Nah, dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar, Ya. yen gelaman rezeki carjani 100 aturung cai medom kejang. Ipaman Agung 50, Ipaman Werda 50. Sing sak kenyamanti berkate jalan sing man. Nu beda setali lah. Beda setali kan lar. Kata jaranin. Man. Yen tan bang kata jarane pun api. Uyot saja kita kenapa dinuntut. Ye, Bah ngeliung-liunan nih. yang
orang terus berkata jalankan resep tamane sing man nu beda setalilar. Dane Gusti Agung setiman ican. Sing dadi. Meniki jual setiman kan Sing dadi nak subuh sekat ukur-ukur. Nak ampun kelas mau kejang mau cacak gitu. Amun tusan. Lengah sih. Nanan orang gini, memang dia, dia. Lar, Ya. nak ngilang KKN jinekang KKN, tawang ci arten KKN. Dan Korupsi, kolosi, nepotisme. Nekolosi adalah ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes bumi. Cai nak ngilang kini, sudah kini nah. Pandai cai dari gad-gad ini dipuri, begedi cai. Belas yang perlu ke cai, belas yang perlu ngelaparkan. Begedi. sing dadi ketekang hidupnya jadene. Aden man dua ngaso ada milu medunung. Nyaksa di betung di jalan keluar betul. Jeng nyakda mekaci jeng mekat. Tidak aman nu kayak ini. Jani apa kejemak kayak ini? Tungang begitu. Gerard, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nutur keluar. Jang milu nih mau pecat. Ulian cing ide jalan keluar. Jek pulas anda nih mulai berangkat kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat pipis udah banget awang. Memang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ci belum kau pecat tuh mecat man pes bang man. Apa lagi ini Jani? Hah? Ipis juang oh. Ngwese. Ngentot ngajana ngelodang. Jek do ngomong nih ci upah hidup ada nih. Jadi bang tenang lah mulai. Nah, Amilang gening-gening. Hah? Pangilang sebetnya. pang saru nih. Di sisen jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisen jero laku. Lagu sakit hati. Jani jejak mendak gitu. Munyi nih kain kau. Nih lek-lek nak panas nih munyi nih. Kerasan tuh. Sejak belah kopeng nih. Nah, Ya sekolah belah cok ulang kopeng. pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Pulang, marilah pulanglah kita pipis. Lek-lek. Pulang, marilah. Petekit, Ganti geningan. ganti kan. Pulang, marilah pulanglah kita pipis deke. Halo utang ini. Halo ya kan? Si matur kene ini. Nyen ada mutangan. Hah? Panggendeng-gendeng sampai ngumah. Jak kuliah ngep bisa. Silsilah pipis. Bisa anu togo kone mamplas mantap. Jani kene lah. Bang sing cang dak cai ngabo gagah dipuri. Ada penyelek kan? Lek burine. Benar. Mulai. Berangkat. Jangan, gae. Benar. Mulai. Mulai. Yang ini ngoyo. Benar. Sudah ngobang-ngobang Cijanila. Sur jangan pak. Saya aja Cijanila. Yen kalian jak buku jadua bisa radio ni nampak tanda cicing lah. Menang. Wah, udah menang. Kenapa sami lu di sengeleng kok? Menang dong. Siap. Siap. Yang legend. Kita kasih nyak mereren. Tahu itu lah.
Rapi tuh. Raos becikan. Benar cai marakana. Cicing pisau sana, yaji bukan nikeng lo neng, ngalangi dewa ngale rabi neng, itu bawa kuda semetona, ngaji dewa singnya, nyani kang wang subuh kena dewa neng, ya dason panjang. Ratu keperluan paduka betara dua neng puniki panjang paduka betara panjang nas bawa usah madane dang paduka betara ngawasin, dua neng ngomangin pakai uang madane. Ratu pada pendidikan nasa. Weh, Cicak benyol. Pakai sabun ikian tuh. Ya mangdo jenar, mangdo jantan bawasan. Yaji kan tangkeleng malu lah. Becikan laki mau bawasan. Itian nangkil Yaji. Jangan tolong Yaji mau. Haji. Den malu. Awenan putrang lah maratangkel na ijo ireng jai. Maklejang. Oh matajan. Inge. Ipetruk miluh masih matajan. Inge. Iya namun tu sekan bawas lah sodang uru kalau putrang lah ke matajan. Sawireh ceneng bagus subuh matang duur. Yang jag matajan dengan uru ongkai insap dari ceneng ke gambaran ni ceneng. Mana di tiang dados padakan. Yan dan irengan di tiang. Wah, uang di tiang. Mati kan di anak. Sing bagus. Kan sate nang ngendiang kene Petro jai dolar ji. Oh, Haji ini sing kendiang ada rapi. Haji ini kendiang lah soma. Sapa siro dadok. Ya dason panja. Haji rimo ngen haji mantu. Nak mulan misi cerorosi dewa. Dia namun tu sekan bawa sajid kini dewa. Sud pesannya ni dewa mata tajaman. Sawirehi dewa subuh madan bur buka jati. Pedukuan Mayasari. Aduh. Ada lo widangan naga gombang. Gelah widangan. Patut. Lihat jalan itu. Nah, makin kan pada motor sana. Motor dan dados. Berjalan suka ben kemu. Makin sabun api ya tu. Kemudian kewah pada dewa mapi kayun. Yang likat marguni tuh ada kuda haji ni tuh dewa lingit pangsi doi dewa raut itu nih. Kemudian tadi dewa sepuat. Ya nasupun ke semua di tiang lungsur pamit di kuda haji ni lungsur di tiang dagingnya di tiang mau cicingah mereka. Mau margi dewa pang melah. Panaji lah karena di tiang pemargi dewa di pemerajaan agung. Pang kedeng ben para ke dewa bukannya dan dewa. Haji ngapu ya. Loh, ininya. Asal bau kut aji mesra. Makin santukan medan picuk kuda. Mau jarannya mamo. Dika bakal. Inge. Jarannya mana? Inge. Jaran lama lu gimana? Inge.
tas piada kecukup-cukupan bayang kangkung jempan sing kanthi meli memehan lebihan nah nih subo di lebihan ini bo ada panake bukelo kesuma lakar ngabek kepekan ngelasan bunga nata habesek bukelo kesuma aduh gati gak bersama deh ngolas ngati pesan sing taen yen bani kapinang dewek dua asing oren setatur tuh dina tumadang sangat ngajung dewek tiang kengkir mi jele melahnya nerang-lang masih bawa kodan mimi sangat kemulannya nak oren maktine dari sejabanin mimi jalu iya nunduk itu saja mi kewala bengong saja tiang nepokin mimi bosan nanti bengong ngememel mimi pedidian nah apa jadi nih raosang mimi kangen kau dengan tiang raos mimi nih nah ada apa demi mimi nak mekengan busan mekongan nunduk aku kene diabian biu pada cingakin meme subuh pada tasan ben mani sinah lo man keginan lakar kepekan ngadap biu iya nunduk itu sing nyanang meme sumandang saya keginan tiang nak mendok itu ngajak meme di pono ben sekne yo yen dadi teh sangat mengijan meme nih Adi saya udah negakin gitu ya. Banyak saya negakin kapal-kapal. Kene sanya. Bang sengalan cat bang kiana neganjaran. Tegulang bu di punya kayu ini gede samping ponok memi nih. Ada punya kayu? Aduh. Mana? Kemudian soleh jadi sejarah bisa memunyai lemah dari mi. Bumi pokoknya ganjeng sekeneban munduk ah. Oh gitu? Oh. Aduh. Meme. Di subanet lak takang tiang teh anak ini me. Jadi cara ogong menjalan me. Aduh, ayo ogong jalan. Sing tadi pewadan begitu sing me. Apa buen tamiu? Aduh me. Kengkene kesiap tuh. Kalian tekan me aduh diolas me. Apa nepukin lu? Ada tuh genggang me. Bro, dia orang dukengan. Ya, wah, sen tawang tukengang nih gitu. Tahu lo? Kengken. Tukengang nanti lo lek-lek ada bang. Saya pasang tukene me. Aduh, apa toko banyu? Om Swastiastu. Assalamualaikum. Kanton merasa-rasa sekian kejang. Yen enten iwang cokori dewa patut gusten dijang sakyang puri. Nago gombang nih. Sakyang puri naga gombang. Berani nago gombang lah. Aduh, loh, gusten mimini gusten tonang kanjer. Kanjer ke hampura yang dijang doneng neme pisan. Bener kan? Adim tungang gitu penekan. Wah, lengah nih. Sampun tamat penyeruan duwe hampura yang pisan ratu ruangan. Bro, lindung. Ratu langah. Oh, sen tawang ampun. Tabena lo. Anak padang. Tunang penekang kerudungan. Lengah. Nekang boyo tonang tidong. Ni benar tongosnya dijo. Mumpung beli deke mai olas, uren yang benar-benar. Tongos nih. Benar.
Saya senja pede, dongosnya panawang lo. Ini dongosnya. Oh, Dini? Dini. Di bangkiangan? Dini. Dini kok nih dongosnya me? Kancrek mulu di bangkiangan. Mulai tangsih Dini sodang tiang Dini dong. Kenang doa, nanti ini donang. Gede bayunya penekan. Jadi misi on bayunya gede, bayunya tuh kengkeng. Bang Lung, anu sesuatu aneh. Oke, do bang tengah di bangkiang tiang ini. Dini dongosnya Dini. Dini. Kan penekan lima ini penekan. Bebok lantai. Oke, ini caranya dong. Seret. Oh. Kadang kuning manis. Oh. Hidung ini toh. Jag luwung di ketan bline sarang ngedos pinang. Dek itu nak kelocan nak sing teman sing dek itu aja. Jujur beli, Bang bangko nih dong. polos beli. Ajan, jadi yo nyotang kene, madeng ngene. Mekejang seneng bencang pelik. Oh gitu. Tak sing demen aja. Polos beli Oh, bini dong maksudnya lama ingat tanah. Aduh, wak bajang tender-tender aku pesan kebajangan ini. Ini nyodang kancre, nyodang kancre ada bangi siang bangkiang begitu. Mani-mani yang nangkil ke puro, ke griyo, pangkitnya dong ngosot. Kok bang kene? Lah, meme di Malung lendene. Gua bahaya nih. Kok nih luang lenteng di Malu? Nyenan bangun lenas. Oh, kan jani kengkenang. Sampai yang Bisa seret. Kan dong kok. bisa aja. Ini apa namanya? Aduh me, aduh me. Kan nahyone kan disentangnya. Ceng dalam Musa naik polos, yone kadang na luang kena yone. Do bangun me diolas me, do bangun me. Do bangun, nah bang, bekadong jangan. Ih, sunati kan do bangun me. Sangat tangpes, yang ada nang awang masih sangat ada nyanyi pono. Lagung putra. Done neme cokari dawan done di tiang meriki. Bang yang sakit yang luk sama pangkit. mereka kijang. Pacang makarya doyo angkit tapi. Ngai kopi me kemenang prabot mah sakit. Mengalir memo. Kiwantan ledang ang pisau. Oh. Para kanduene selang di tiang bos-bos tuh. Nih. Ini. $2 kar. Ya, cisile kini meme. Silih akon keno. Ajang meme di pohon dulu kang sang. Dulu kang sang. Ah. Meme ngelah bungut pohon. Aduh. Bungot pohon meme ini mah keloseng tayo tulukin sang. Sedang melaut tuh. Yang abah mesti sana kata. Betul meme sing teh ada ngulukan sang. Yang apa sang? Abah Oh, gede sang ya nih ya? bisa ngedenang, bisa nyenikang. Nah, di sagete nyen ngedenang kempuk meme. Sendati. Sangkiane bican betaro. Tengat. Oh, tengat. Tengat kuning apa ya meme? Awang lek kapreksan meme di pohon jadul. Yang gede tiang bareng. Sing tadi wak Sing tadi barang-barang wak bajang. Man, ruang panak meme ini. Nah, Pani mendiang dini me. Pani. Jaluk seru pani. Sopo jenenge Mbak Yu? wah, ngotaken suku jenenge. Becik-becikan amat taken. Yen adane lho. Yen adane. Yen adane lho. Wastan dia. Oh. Blelos. Kade nak? Blelos kade itu. Reja ini keras gitu nak dong diang ben takut mesti jedak gitu. Dadi ngorang adan ke gelas yang kengkir. Ada jam ni. Tidiang lo kesumo. Ilo kesumo. Kasuma. Lo kasumo. Kentak. Boleh. Pengadat Yang dipuri. Aduh putih kadi. Ajak langit si kupi cocok. mangkin sampun api antuk. Banyak ya kengen. Nah, gendengin. Gendengin. Anak lo demen kin gendengan. Oh tepuk ampunang perkosa. Gendengan bang.
Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Anak-anak, udah jam 10. Ada gending anak bajang, kaki saya 2. Gending pengajum, aneh manis, kaki saya 2. Lokasum aja dengan sekali nuna. Aduh lokasi Adi loh kesumo jagek cara bulane tulung beli jani sawireh beli memonong song sera lihat boy song sera membusan apa orang? sengsara Sengsara kaden song sera rusak kok pengen dia Ratu dua Sane wangi yang ditiang Sampunan dengan Ratu duagung sane wangyang titiang cokor dewa ngarsayang dewek titiang titiang jadmo belok semalih ne kuste titiang Beli nyanja dan beli nih beli Petruk Beli Petruk Ken. Tolen ada dewek tiang di jane tiang kusto lagu tiang ngoyong di pondok sewang beli tiang sing ten manjus aing sombong beli nih penyaca dewek tiangnya ya angkal galak loh menggusan apa ke orang tuh? Nista kaden kuste saru aja deh adi ayo sampunangan napang raga adi dibungkuk beli Adi loh kesumo ne bungkung beli ne ambil pinaka ciri terus nak beli tekani dewa mungkin loh duh beli ken tunggu diang gede pesan dua nih done beli yang gelentengang tiang lima tiang nih sina ulung dua nih done beli ben gede duene benar oh yang gelentengang ulung duene dua nih done oh jajah tiang beli yang gede duene done yang pasti ulung ken yang beli mon ini lima tiang terus dekewa yang luas ke pura mebakti nepet negen ada kang sik besek lima tiang ngajang marogan ada bijo gitu jekang wang angon ang suang menapin duene done gede jekang beli ken nejani tiang metakon kapan yang beli metakon apa beli ngelah bungkung beli ngelah bungkung apa bungkung arit agan tiang kena bungkung arit itu man kenal lo he bungkung mas pang pato cara dua nih done bungkung emas benar rata lo bos bebeki tawang tadi bebeki rasa kelencang melima sih jangan ama cepok cang sekan menjebak beli medang bangko nih semangan cepok ini cepok sanyo cepok do pengklu ada ane pengklu apa pengklu kan ada cepok yang tidak ama belum ceplokan ini mangken pun api yang ditiang niki
Nah, terus sang, Bu. Merasa banget lima di tiangnya. Mani puang lah mai bien ni cerikan ke bangla. Pang pas ngajak limando ni angon lah maluna. Udah makin ambil kalau cokor dewa. Bas gedenan tuh lo. Dua ni ide kan macam lempung. Bab, dan pidan, ide raonya. Benar? Ada bapak pijo, dua ni sedang. Penyak pas di lima tiang. Benar, pangsing terus kini. Bang tadi gelentengan dia. Gelentengan tadi sing ulung dua ni ide ni. Oh gitu. Ada kata kan pas abang ngak. Mekeluk-keluk bung eta. Apa orang setawang? Lu jelas meleng. Beli itu naik ulok-ulok kok dia. Sing, tanah sekan. Gunung. Jangan sekan-sekan ngomong. Tak demen sing maju-maju man. Saya ulok-ulok beli. Rasa banget beli. Bos gede dua ni ide ni. Nunas lu gro matur sisip di tiang ratu udah gemput. Sadurung di tiang matur. Pinerian aksi sembah pengastun karang di tiang ringan kalau ngocok kami itu. Cara sunari yang puangin aku ini tenggelam. Angop saja lalu. Ada gelanyar. Gopo jeget atur utama. Ini bekaliglah. Sing antas yen nirgamanglah soco lo. Soco di endut ngoyong sing antas. Cara lo jani di Ponok kan sing cocok kengken lo ajak kelak puri anggon kelar rabi. Nya dari rabi. Rabi? Apa keadaan gitu beli? Dosen tawang lo. Si? Angkali dia nak agung ngar sayang. Benar. Lo pangiringan dadi rabi. Yang cang makenakin lo ngoncang somah ngoncang kuranan gitu. Ini aja barang-barang kesaret tuh. Barang-barang ajak mincuk kan gitu. Apa orang si tawang aja. Lemah. Ratu dua bang potro. Yuk dikagiat di tiang miragi. Runtuh pawacanan palu ngocokor dewasa pun. Makengken. Pajangar sayang sikian di tiang. Kemauan ampura dahat penyerahan duit ini. Nentan presiden dagingin sapun api kayun palu ngocokor dewa. Tadi belum san saja dalam gunungnya. Iya nak di kota di negari Mekarang dari rabi. Ngirim surat ben. Surat lamaran gelas yang nerimo. Geladot ngalih rabi uli gunung pang suci pang utama. Kadang lo suka nadi rabi nak lo. Yang dari rabi benar di puri dot kaya ada nengaya. Dot mebore ada nemorean. Sing megae cara dini lo landasan di gunung yang dot benar kaya ketukade nyonjon. Yang di puri sing di puri dot kaya di dalam kamar ada kamar mandi. Di kamar mandi itu sarwa mekletek ngejang. Iya ne barak kletek, iya panas pisu. Iya ne gadang kletek, iya dingin pisu. Iya saklar ben kletek, lampu hidup. Mula saja lo. Di puri nak soro mekletek konyang. Pokoknya ada tiang beli. Kengkeng. Sangat saja tiang mapang ide kapen yang beli. Mapan beli sebab mekeloda di para kadem di puri. Saja kita buka pawacanan itu nih beli. Mula saja lo nak sing tiwan, sing kan jen pengenikan itu. Nak di puri nak soro mekletek. Menyen lo di ponokan ini luas bono kaya. Semangat yang ketukade nyonjun. Nah coba toh. Apa be misi lantas hujan-hujan cara jani. Oh nyerot mesti. Ulung belah jon tiang ini. Iya mau berarakan. Sing aboyeh tiang mulai. Oh lo ulung jung kalang jung kile. Benar. Bisa cek longsor lo. Yang di puri ngoyong. Teh. Aneh kadang ya dingin. Teh. Aneh barak ya panas. Lampu galang teh. Si Dori teh. Bayar bulanan. Hah? Misi Maya pedanan beli. Wah mas kita kan rugi negara toh. Sing lo maya gelah nih maya. Sing jelo maya gelah maya. Kengken beli. Sing jelo maya gelah maya. Di man beli nih. Gelah maya. Tadi gelahnya main tadi. Nah cang ngomongan tapi gelah itu maya gitu. Makin kena harga nih. Ratu dua bang potro. Wong yang pas wecan palu ngocokor ne uring sikian di tiang. Iriki pacang kenang tiang ring papa di tiang. Kemauan sekade apa di tiang wau ampura dahan. Di tiang nenten ngiring pamit di tiang. Lo semuanya
Gumi apa dah nih? Hah? Gumi apa nih? Orang gumi apa nih? Sini bang, gumi pegambangan. Cakurnya lah Cina. Jagur cang si Cina. Gumi apa nih? Padukuan Mayasari. Mayasari, nyen men. Kadang puri naga gomang. Kayang kenyai hidup mati nyai puri naga gomang lah. Sareglah lanuena. Angguklah sate, angguklah lawar, sareglah. Oh, oke. Keren juga kan? Nah, Sengnya, udah. Nenten. Aduh, sekan sengnya. Yuk, Bli. Kadang nyene. Agong naga gomang. Kalau sengsara. Aduh. Bli. Sampunang, Bli. aduh beli sampunan. Mungkin. Tunggu diang gitu tadi itu, Bli. Gitu yang kene no? Udah selesai itu gitu. Orang di rame ini simbongan. Kaling di sungai jak ngelahin. Apa? Nak, Bikin ini senawan nang lah nang bedek. Ajan pengangnya kok kedo aja. Hei, cek gelut lah nana. Nang kangen. sampunang, mangkin lumut sampun. Atengan. Saya panan buang. Mungkin. Mungkin. Isubane kena hang tiang. Nah kena hang, Bo. Yen yang kanti lantas dong lo sapu dadane, Bli. Gatok. Tawang landas sampai timpal tiang pemekasnya bajang-bajang nih ada di nih. Cikudel lah katen tiang itu. Nah, ne maro jan nak loh luwe. Rago nak bajang. Ado nak wani ngelesang klano apa buen di depan masyarakat, apa buen di depan bajang-bajang. Bagaimana harga diri seorang wanita sekali jatuh tenggelam selama-lamanya? Tidak bisa martabat dibayar dengan uang. Hati-hati tuh. Bisa Masih kena. boleh jajahin tiang, Bli. Menjadi kaget. Bli. Hah? Tidak. Beli. Ini kengken gelap beli nih beli. Gelang. Dia ngejar udah di. Ngejar yang ngomong bibege nadokan. Limone oyongan. Udah muncul nyonyone pelintir. Ini daerah rawan kawan. Igis kayak conjak melisah cang nih. Sing merasa lima tiang kudiang menurut sangkan yang jejak tiang keliwat. Duh jajah, ada cang. Mengkeket. Beli. Hah? Yang gitu. Heeh. Sotan yang kewawo beli. Belum saja. Apa buen dewek tiang. Heeh. Tadi rasa urip tiang hidup kone masih nuena. Mulai saja. Yang gitu. Heeh. Tiang anu beli. Heeh. Tiang gitu. Yang beton, Yang telepon, tiang. yang listrik. Cak makanan, cak jajah, ada cang, cak tiang, beras. Tuh kayak gitu ben mesti kecap. Ada cang ini. Hah? Apa orangnya? Adi ngesap cang dia. Apa orang lo dong? Konen ada apa-apa kan basi munyen tiang beli subong sap. Tunggu lo kedek, yang sengingat kan munyen lo. Aman nampi munyi dan nangi kedek. Melang pedingahang munyen anake. Oke cok. Ah, Ben lakone itu nak gitu nak. Sana di kedek. sing. Nah. Jajah kan jaga lah kok kene lo dia. Tiang subuh peragat memunyi beli. Mau ngomong. Subuh-subuh. Ada sendirinya dia. Nyajang saja curak kopeng belinya. Binsap, jok siapa yang ukur. Abot bulannya AKD. Amang kan? AKD. Onyang nasi abot masih mau bulu. Tadi kedo. Dini apa bulunnya? Mesti nyajang bongon. Aduh juga galak-galak itu na orangnya. Kan beli na. Nah. Dek ben cakur cang aja. Cakur cang sih. Apa orang? Apa orangnya? Ring? Piring apa tampak siring? Udah salah. Nang ngoreng lah lo. Ya nak ya bongol. Kenapa yang dari penyeruan Ya bongol, bongol. Jangan bongol-bongolan. Asal tadi ajak iges-iges nanti keras-keras ya. Ngoreng lah, oreng. Nah, kemudian ben takut nanti jejak kita ada cang ini.
Titiang kenten tuh. Titiang iring tuh. Wah, bong, ketampak siring. Siring, ayo, keras. Apa di band kita? Aja kewah dah di dia. Asal ada bona. Anak lo mau ane atap jadi dia jak melisah di dia dah. Lena matone. Apa yang lele nang maco ni kena yang berdicu lah. Kata pelingin itu. Anyang-anyangan senawang pelingi. Kengken beli. Anyang-anyangan. Anyangan-anyangan. Ini daun dangin nih ada tukar gede saja. Bang sing ganti anyang-anyangan memang basangnya. Ulian panas tuh basang beli nih. Bocah teh bulan panas ni. Menulian Anyang-anyangan cang ini. Pangilang saya nak di mamang. yang begitu. Ya, Cang Sing. Apa ngon? Anyung-anyungan. Loh, Ingat itu ya. yang saja lo ngiring kayang lah. Sing dinanenjani juang lah. Dadas kentang. Benda selemang ke juang lah. Saya pernah gitu. Pang matur kena lincir malu. Yang perlu iaji keliring lah main. Mang nenek daunin kawan teman paling ngocok ada Tengah. yang di tiang. Gelah pangwi bawo. Lo kalah dong. Mang nenek maciri kagungan paling ngocok ada. Yuk di mau tamu pisan kayen paling ngocok ada.